алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікіді қаға бойлы мүлімат. Қырым акиметі тыбе қадимлеріні яқынлаша ятқан Зинат байрамынен қайырлады. Бақча сарайда Реберов күні 70 пензияде сайлап нұқтасы чалышачақ. Бұтын Қырым үшін сайлап бюллетенлері азырланды. Cumhuriyetimizde sonki sutka devamında koronavirus 15 kişiге yuqdi. Rusya prezidenti Vladimir Putin Luka Krymskiy adına medalini ve Pirogov ordenini tesasatda. Vesiqa Kremlning saytında neşiratildi. Bu eki alim Rusya Tibetine buyukisi qo'shgan ediler. Luka Krymskiy professor Yarmadada bir qaç xastaxonada xirurgiya bo'lagida reberlik yapgan ekim. Nikolay Pirogov ise Rusya orbitarli xirurgiyasini ve Rus anesteziyasi mektebini yaratdi. Mükafatlarının statusu prezidentin emirinin tasdiqlandı. Emirnin tulumetini yakın vaqtda neşir etilecek. Qırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov hükümlerini gelecek Zinat bayramlarının xayrladı. Ağır iş için teşekkürler bildirdi ve sağlık saqlab xadimlerini mükafatladı. Onun qayd etkenine göre tibbi xadimlerinin yaxşı işi Cumhuriyetini yanıdan normal yaşayışqa qaytara. Огромное вам спасибо за то, что делается здесь. Только слаженность, вот единая, так сказать, командная работа всей системы здравоохранения может дать результат. Вот благодаря вам Крым сегодня находится в такой ситуации, когда может открыть курортный сезон. На самом деле, то есть по числу зараженных и выздоровевших мы на хорошем фоне находимся. У нас там вчера было 575 всего заболевших за весь период, соответственно, более 390 уже выздоровевших. Это все ваша работа. На самом деле, вы на передовой, вы вот уделяете внимание каждому без исключения человеку. Без вашей заботы этого бы не было. Sergey Aksyonov hakimiyet organları ileri dedi, tibbi xadimlerinin işi için önetli şarayetler yaratmağa tırışacaklarını qayd etdi. Qırımda tibbi xadimler күні arifesinde en yaxşı neticelerge erişkenlerini taqdirlediler. Tantana tedbirde onlarca mutaxassisni faxri yarlıqlar ve devlet mükafatlarının rağbetlediler. Bugün tibbi yardım alığı kolay olması devlet siyasetinin birinci növbette turgan yönelişlerden biridir. Erkun bizim sağlığımızı qorçalagan insanlar hakkında bizim levhamızda. Следующий. Терапевт Эким Аястеблюк хасталар қабылыны кечере Оали оқу юртыны бітіргенінен амбулаторияға келді. Қыз әкімлер құрантасындан. Оның үшін Зинат сечмек üzerinde тұшынып отырмады. Аяттеби мүсседе еркун чалышқан екене Эким даршымды обинге яқын адамны тедевилей. У меня, по всей вероятности, сработало стремление быть нужной и именоваться врачом, значит всегда быть на передовой. Аястеблюк яш мутехассыс умуми практиканен оғрашқан яда саддеже айтсақ айлеви Эким олмақ ниеті олдуқча чоқ кішіге ярдым етмек ынтылуынен бағылы. Оның хасталары арасында эм балалар, эм де буйуклер бар. Очень важно еще, чтобы человек проходил диагностику. При каждом приеме мы объясняем это всем пациентам. И от этого уже идет дальнейшее лечение. Сағлығынызға диққатлы олмақ, жидді янашымақ ве ойз өзіңізні тедавилевнен оғрашмамамақ. Тамам бұларны айы әрбір хастаға еткізмеге тырышам. Амбулаторияға келгенлерінің епысы тибби хадимлер әркімге айрыжы янашқаны ве қайғырғанына ақта айталар. Очень внимательно слушает пациентов. Довольный, очень хороший врач. Здесь сплотился такой молодой коллектив. Они понимают друг друга очень вежливо, очень внимательно. Трепетно относятся вот больным. Pek yaxşı bakalar. Vraslar hepsi yaxşı. Kim kese kimse atkaz etmeyler. Gece gündüz çağırsan da kelirler. Hepsi yaxşılar, yaxşı. Бүгін Қырымда 40 беңден зияды Эким ве тибби хадим чалыша. Тибби ярдым көстерілігі миллет сақланылуының мұйым шартыдыр. Олардың чоқысы сонки 3 ай давамында COVID-19 хастылығына қаршы көрештілер. Бір Қырымлының жанына құртармаға тырыштылар. Не должно звучать такого понятия «я не хочу» и «я найду там другое место работы, где это более-менее комфортные условия». Нет, ну, если так будет каждый говорить, помощь осуществлять некому будет. Тибби хадимлерні оларның Зинат байрамынен Қырымның парламентінде хайырладылар. Ең yüksek нәтижелерге ерішкенлеріні Devlet Şurasының mükafatlarымен тақдирледілер. Олардың арасында Наиле Ягяева да oldu. Невролог Экимнің 40 yıllık tecrübesi бар. Наиле ханым bu Zinatны seçkeni için hiç bir kere pişman etmedi. İleride de adamlarga yardım etmege niyeti бар. Всегда мне это нравилось, и работа вдохновляет. Я с удовольствием хожу на работу, с удовольствием встречаю своих пациентов, радуюсь вместе с ними, когда им становится хорошо.
Жемаат эвел этелден экимлерни урмет этейди. Бүгүн коронавирус хасталыгына каршы күрөшүүдө тибби хадимдин образы doğru манада курчалайжы ифада эти. Чүнки адамлардын өмүрү экимлердин ишине баглы. Кырым акимиеті елнын сонуна жақ межетнің су теменлев системасына тайганнан барындан су кечірілігі бойынша ішлеріні бежірмеге планлаштыра. Бізді белли бір сув көлемі бошайжақ әвеллері бұл сув кефе векеречке йоланылайды. Бүгін олар бір сыра башқа сув мен баларындан ичелер. Бір суткада 60 bin кубометрлік сув көлеміні есе қошмақ оларақ Ахмеджетке кечірмеге мүмкін. Инвестицион пакетында азыр ве федераль акимиетте уғынлаштырыла. Қырым ел башчысы қайдеткенне көре ичелген сонын кедегі 3 айдан зияде вақытқа етежек. Ялты шер хастаханесінің инфекцион бөлігі янында тібеджілерге тешекерлер білдірген граффити варқасы пейда олды. Ерлі акимиет тібе хазимлеріне Зенат Байрамынен қайырлап бөлі бақшыш азырлады. Задумка была такова, что медработники — это наши, так сказать, ангелы-хранители. Большое им спасибо, что они лечат, заботятся о нас, борются на передовой с трудностями, с коронавирусом. И, в общем, большое им за это спасибо. Шер акимиеті вересамдан япылған бақшышқа Ялты шер хастаханесіндегі инфекцион бөлігінің мүдірі қиметке асты. Такого у нас еще за всю мою работу не было. Очень приятно. Бақшысырай районында Рейберовге фаал азырлық башланды. Анда 74 сәләв нұқтасы чалшажақ. Рейберов сәләв нұқталарында азбарларда ве қошма ризалар бойынша евлерде кечірілежек. Бұндан ғайры мобиль сәләвжі технологиясыны құланып, Рейбермеге мүмкін олажақ. Шернің акиметі ве фальжилерінен тарихи вақаны музакер етмек үшін манда Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек етіп келді. Тафсилатлар мұхбирлерімізде. Маса башында Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек. Шер акимиеті иш адамлары веқырым татар жематчылары отыра. Мебус анаясаға түзетівлер көрсетілігі бойынша бүтін Русия Рейберуіне айт суалеріні музакер етмек үшін көрішув тәшкел етті. Тедбір кетішатында айле дегерліклері, халық бірдімлігі, медениет ве маневи мирас кібі мевзулар музакер етілді. Шер мемориетінің елбашчысы Дмитрий Скобликов хайдеткеніне көре, Земаневи Русия тарихында біз илк сефер бөлі форматта рейбереміз, ве техник жет тариф это. Мы будем голосовать, скажем так, в 3 местах. То есть первое, это, как обычно, это на избирательных участках. Также это будет голосование в общественных местах, это дворах. И также это будет голосование по предварительные записи, по предварительной заявке на дому. Бақчысарай району да фаал азырлана. Бүгін анда 90 бинге яқын адам яшамақта. Бүтін Русия Рейбереву еді күн девам етежек. Бұл июньнің 25-ден июльнің 1-неже кечежек сайлавлар. С 25 числа по 30 число мы можем голосовать непосредственно у себя на улице, где избирательная комиссия будет работать. 1 июля мы можем голосовать только персонально на избирательном участке. Голосуя на избирательном участке либо персонально у себя дома, при себе нужно иметь только один лишь документ, который подтверждает право личности, это паспорт. Девлет Думы мебусы Руслан Бальбек айтқанына көре Қырымның меркези қысмы Рейберовге месулиетлігінен янаша. О ерлерде енді штаблар чалыша. Шер акиметі ерлі иш адамларыны ве яшылар, тешкілетларыны волонтерлар оларақ желіп етежеклер. Уверен, что вот этот механизм в целом позволит достичь необходимого результата. Это максимального участия наших соотечественников, крымчан в общенародном голосовании, которое является действительно историческим, эпохальным, и необходимость вот выбрать свое будущее, будущее своей страны. Были форматта Руслан Бальбек Қырымның эпісі регионларыны зиярет етмеген ниетлене. Энді бүгін мебус судақ сәкенлерінен көрішіржек. София Шукурова, Севилия Меметова, Дмитрий Низовой, Миллет Ичун. Қырымда 9 бин кышы Русия Федерациясы анаясасына түзетулер бойынша Рейберов кетішатыны көзетежеклер буақта ярмаданын ичкі сәсет малюмат ве бақ везірі Михаил Афанасьев хабиратта. Бұндан ғайры ярмада толы шекілде шақси қорчала васталарының темен етілді. Малюмат везірлігінің елбашчысы айтқаны каба, бүгін хавсыз Рейберов үшін епсі шаретлер яратылды. Средства индивидуальной защиты, которыми у нас сегодня будут обеспечены избирательные участки, члены избирательных комиссий, общественные наблюдатели и сами лица, которые будут приходить и голосовать, они действительно выполнены
в полном объеме, без каких-либо исключений, полностью в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Сегодня у нас действительно, наверное, на выборы будет сходить гораздо безопаснее, чем выйти в магазин за хлебом. Қырым Жемат палатасының рейсі Григорий Иов айтқанна көре көзетіжілеріні бұйық меслуетлікнен сечтілер сәлев нұқталарда давалы вазетлеріні чезе білгенлер сечілді. И общественная палата, и общественные советы в основном занимаются тем, что осуществляют общественный контроль за различными сторонами нашей жизни. И таким образом развивают институты гражданского общества. Қырымда Русияна есасына түзетулер көрсетілігі бойынша реберу үшін 1,5 миллионға яқын бюллетендер четалды. Бүгін оларны Қырымның епсі сәлев нұқтыларына дарқаттылар. Бірақ селған сөйлеріні журналистлер ве сәлев комиссияның огынде yok еттілер. Мевзунын девамы бізімлев қамызда. Сымарыш беджерілді бұ огдеке рейберов үшін басылған бюллетенлер 1,5 миллионға яқын нұсқа. Оларны Қырым сайлавчылары сайысына көре держеттілер. 476 для использования с КАИБами, как я уже сказал, и 1 010 958 штук – это обычные бюллетени. Отличаются они лишь тем, что для одной категории бюллетеней, для КАИБовских, тенгирная сетка расположена с обратной стороны бюллетеня, а обычные бюллетени, так сказать, в первой части. Епысы формаль қайдылерге riayet етілді. Сайлав комиссиясында бюллетенлер еткізіліп акты имзаланды. Бұ әрекетлер сайлав комиссиясы ве журналистлер үгінді япылды. Бюллетенлерде тек бір суаль. Ана ясаға түзетулер көрсетілуінен разымызмы? Векі вариант жевап. Разым яда юқ. Епысы сайлав кәғытлары елнен сайылды. Бұ еш брак нұсқаларыны тапмақ үшін япылды. Артқаш бюллетенлерді кесіле бұ техник брак. Оларны донатма доғырланған вақыт бастылар. Умумен Қырымда 37 сайлав ноқтасы бар. Бюллетенлерінің бірінші партиясы керічке йолланыла. Бұ 105,500 нұсқа. Комиссия оларының сайысыны тешкере ве сонра машнаға юклей. Йол бойы полислер қаравуллайлар. Рейберу вақтында жемаат көзетіжілері чалышачақлар. Бұсене 9,000 көзетіжі олачақ. Рейберу күнлері чоқ олғаны себебінден көзетіжілерінің сайысыны да арттырдылар. В этот раз общественное наблюдение довольно сложная процедура, потому что не только один день нужно быть на участках. Общественные наблюдатели будут вместе с членами комиссий избирательных выезжать в момент голосования, до голосования, так это называется, вот эти 5 дней. Поэтому больше потребовалось общественных наблюдателей. Хатırlatамыз мемлекетіміздің эсас қануна түзетулер көрсетілуі бойынша бұтын Русия рейберовы июнның 25-ден июльның 1-неже девам етежек. Султан Истакаева, Айша Шулакова, Эрвин Эмиралиев, Миллет үшін. Сақшайрынде 12 сайлав нұқтасы ве 32 мобиль тақымы бұтын халық рейберовыне азар. Оларның ижджедвеледе таздықланды. Олар шақси құрчала васталарынан темен етілділер. Роспотребнадзор талапларына riayet етілі. Нынешние поправки грядут нам только улучшения. Наша активность крымско-татарского народа, она покажет дальнейшую работу как местного самоуправления, так и Республики Крым. Поэтому я думаю, что каждый гражданин, каждый мусульманин, каждый крымский татарин Республики Крым и Российской Федерации, это его, наверное, в первую очередь гражданский долг идти на голосование. Сақыдин жемиетнің рейсі Сейтасан Асанов анайсаға көрсетілежек денішмелерге қол тұтсақ, ескі меселелер тезде чезілер деп емен. Түзетулер ешешінің епсі саларына тесірі тежек. Біз үкіметмен çalışmak керекміз, айтылған işler yapmak керекміз. Допустим, сайлаулар барым, денішмеклер барым. Siyaset bugün o şeyini talep ettim, mutlak ondan biz adımlamak gerekmiz. Çünkü bizim meselemiz var, o meselenin çözmek gerekmiz. Kimmin? Bugün hükümetmenin, yarın kim gelecek? Hep biz o meselemizin koyacakmız çünkü bizim meselemiz dünya boyunca bakılacak mesele. Onun için ben belliğimin bu doğru değişmekler, bu yapılacak şeyler doğru yapılı. Қырымда да 15 коронавирус хастасы қайдылында бір сутка девамында учты девеленген адамны евге қайтардылар. Лабораторияда коронавирус анық етілі бойынша умумен 2198 тетқиқат кечірілді.
В обсерваторы было за истекшие сутки помещено 96 человек под медицинское наблюдение и лабораторную диагностику. Тибей мусеселерде 180 кышы тәдәвиләрне девам етейлер. Пандемия вақтында умумен 590 ковид хастасы қайдылында, 392 хаста шифаланда. Ахмезжет районында Саруш весіғалары олмаған айдавжы ДПС хадимлерінден қачып оламады. Йол патруль хадимлері машинаны тоқтаттылар. Думен башында 37 яшлы ерлі сакен отырайды. Оның айдавжылық шәдетнемесі yok екен. Бұндан да ғайры оның Саруш олғаны анықланды. Вы ведете себя неадекватно. От вас запах алкоголя из полости рта. У вас признаки опьянения. Вы не реагируете на разговор. Не перебивайте, будьте добры. Я буду добр. Ваше поведение не соответствует обстановке. То есть водительского удостоверения вы никогда не получали, да? И не учились? Ни украинского, ни российского образца у вас нет? Водительского удостоверения, да? Мемори иштізілген вақыт еркішы ДПС инспекторны итерді ве қачмаға тырышты. Полис хадимлері оны тұтылар, ама қанун бозы жоларға қаршы күч көстерді. Оны яқыладылар, машина есе жүреме мейданына юланылды. На месте инспекторами ДПС в отношении водителя был составлен административный протокол по части 2 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Материалы по факту применения в отношении полицейских физической силы направлены в следственные органы для принятия соответствующего процессуального решения. Крымспас құртарыжылары Қараденіз тұбынден 5 тонналық тарихи ленгерні көтерділер. Ой кефе ялысына яқын ерде 10 метрлік теренлекте ерлешеді. Ишлерні мақсыз алетлер, яғни парашют пантонлар ярдыманен беджерділер. Ленгерні зінжірдан бошаттылар, сындра топеге көтерділер ве құры ерге көчірділер. По 3 звена они работали, каждому была определенная задача по подготовке груза к транспортировке. Қырымнан февкуляди вазетлер везірі Сергей Шахов қайдеткен акабален герақында малымат жоқтан белі еді амашымды геже, оны көтеріп пола амайдылер. Тахминлерге көре, оны кефе күрфезінде 1942 сенесінің башында қалдырған әділер. Шымды құртарыжылар темізле ве консервацион ішлеріні кечірелер. Ленгер не яплайжақ ақында қарар бірқач вақыттан соң алынажақ. Керечтеве еді қойу районында ұлы ватан жынқы деваріне айт 10 бомба зарарсыз алға кетіралда. Олар тапыл вақында мәліматны ерлі сәкендер білдірділер. Операцияны далыжы құртарыжы ве пиротехник ішлер бөліклерінің мутихасыслары кечірділер. Особенно Дересалын ве Суағар көйлерінде емде опасная көне яқын Қараденіз акваториясында саперлар 50 ве 10 килолық авиацион бомбаларны чекіп чықардылар. Епсі қавсызлық чәрелеріне реайеті тілді. Июньнің 22-сінде ұлы ватан жынқы башланған күні Ахмезжетнің Павленка соқағында саба едіден өле бұргеже ел әрекеті қапал олажақ. Боле қарар шер мемориятның ресми сайтында не шыруында. Бұл вақыт ішінде машиналарны қалдырмаға да ясақ етілежек. О ерде эвакуатор невбетчелік етежек. Шымдықада қаға бұл епсі қаберлер кележек ейінмізні 21 бұчықта қачырманас қайырлақ шымлар.